Mapankala ang agla ko, ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na, nakashorts kakit din iti nakakit-kiting. Napudot ije palengke. Marigata nak iti pudot. Saan nga tangad na makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya ko mang iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam maling agaramid iti saan ko akayat. Sika, Monica. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akayat? Apay, kasarnak aya, tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardang kan nga agla ko ijachindaan. Maitad mo ka di ti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy jay palengke. Ingkaman mat gumatang iti may salang a serbesa. Guntang, nga may salang Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano mabartag kayo. Mabarta kak ayamat iti serbesa. Apay kumasa na makabartag tatang. Nasangar mo day jay. Saan ko naglangaro din? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Ang mga nom, mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Guntang, inakon gumatang iji istorya ni Auntie Melissa. Simbangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan ti? Ada ka di ibagayo ken ko na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simbangpotan. Anya tigatangam? Duwa na serbesa auntie. Ha? Umin-inom ka kadimatan? Saan ka ko nga pa'y nga ginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpat ni nanang mo, barok. Wan auntie. Tayo nga rod gat-gatangan ko na serbesa auntie. Anya ka di tigatangam? Sakbaya ko bata nga. Awatan pa dito. Anya ka di date na? Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken kanay ka. Bagla merienda minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayo madaytoy? Nagsaya tayo natagayuman na tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawat ak itisang. Agyaman ako na ito. Lumakit kita ka nga umisan. Dahil sa napakaragsakan. Nawali saan ka nga kyaman. Kanayo nak narod nga umisan. Tapno umanay apanagyaman ko. Nagita nga isang timang paragsakit alaw ko. Anya day tayong sangpat mo maimbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbaglaan ka na nagitubing. Intad ti amo. Saan ko ang naibos? Nan, ramanak man doan niya day ta. Special ahopya. Na, sikantin mo na anangan. Saan aparakan ka dayta? Nagimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan itiinsangpat mo. Ay, kun kunaklaan. Di makkel man ang timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awer kadag iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, tapinutot mo mati inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya, di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatyariningam. Ay, jak amukan ka. Buisit ka. Amom, Monica. Madlaw ko man.
Ano ka pa abimmaket. Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Lusya nga kangarudan ang mapanaglako. Amangan matno saan lang nga aglako ti aramidom ijaili. Anya nga'y kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabbo. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha? Tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Pagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagsubang da Monica kan Miguel. Awan ti trabaho ni Miguel, kat ni Monica nga ron ti nagtrabaho ijay tiyendaan, kastendera. Kat nagtagibalay mat ni Miguel. Kat dita, adda madmadlaw ni Miguel ang nagbaliwan ti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka adagos inton malam. Tarupam. Awan pa'y mat pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanao dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho. Kat mairanranod ka mat iti matgadak. Ha? Oh. Di ka magngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan matlaeng masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas matinanang mga agub-ubra dito ili. Uray bumakat, napintas pa'y laang mat. Sigod ang napintas ni Nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso ang napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni Tata. Taapay. Anya ka diti parikot da. Takanayon da nga agapa. Jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpet ni Nanang, adalat ta maibaga ni Tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni Nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni Tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayin kamot arom warbaro. Anya ka di manan ti pakakumkumikumam. Agkumkumboya kitinatnatang iti bagsakan iti ilianti. Ah, isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wananti. Nga manipo di diaddan trabaho ni Nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni Tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya mo, anti. Kayat ni Tatang ti agbiro kiti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni Nanang tagtagibalay. Idi pa'y nakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itataddan trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardangan na ni Nanang agtrabaho, anti. Inaldaw kamot nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Okay,
Si Kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglak-lako akit nga ron. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaidnan, di ka makita. Ay, una yun ta saan ang makain na. Nalabas matdaytan. Saan man, Monica? Agpaisote magpagag. Manipon nakita ka. Si Maranta ti puso. Pumartak ti paragpikit na. Ay na dinakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatawaan. Pakaragsakak nga na makita ka nagkatawa o numisan. Unay kan. Oh, anya nga ro tigatangan. Saan ka di ang mabalin? Aday tapusong ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka, kuti. Jak nga rod makaturog. Ay, jay sa panagkapik sakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat ah. Saan ka akuti-akuti? Mala, maturog ka. Kamapanak pa'y di tasalas. Ijayak pa'y nga agigda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot lain mong agkape. Iso dayta. Hinton kwan. Nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inumun. Ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay. Saan? Inayadat ti mapan di tasalas. Agpaanginak basit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto. Inayadam. Ang mga numalaw kag mutipan na turog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbaga nito. Imbag nito. Takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay. Kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay aditoy kayo salas anaturog. Apay nga umarimpadek ka. Napuyata na tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay aditoy kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaidan ni baby, kani tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimwara. Imbag ta di nakabinirok ni ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pailaang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumamot na kariin ko no di nakinasaon ni Lili. Kat nakaidadang kan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingkang arudan agtimpla iti kape ah. Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikit di. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, indak manlangan. Makakapkapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawa. Aday baga, ngam di na ko makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Ganti agnagan iti Joe. Ha? Amom ka di dayjay adjo? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo dayjay adjo? Kasta mo ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda kininanang ko? Day tatisaan ko nga amo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatakwatak? Alangan asurutak ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita manti atin. Tadda papanak. Agabsentak nga no, tatang. Ada eksamen mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tayin ranana paimat. Papanan nyo kuma. Agudungak. At dahin nakpan ka ni Jayili.
At ang amin nang nagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong amot ibagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang amaamwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasak pa'y ate eksamin ko. Jun, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di, tatang. Si putam man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di ngang dakla ko di tsindaan? Apay asurutak pa lang. Si putam. Tada ka no papapanan na sa bali. Ag-exam kami ita kaninton bigat. Panakairanranana dahi tang eksamin. Apay, saan ang mabaling iti sa bali langan nga aldaw dahi tang eksamin? Masapol nga surat kayo. Tapos na pa-examinan dagiti sa baling aldaw. Just kaya di. Dahi takat ag surat-suratayin. Intun malpas ti eksamin nyo. Awirin nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay kami na masapol pala surutin nyo, tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, ti garanggan diyang nga inayo. Nakita mo ka din nung napanan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatan. Diyak nakita, tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko na? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka nung nakadamagan na, anda sa baling ar-aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Nga madamat eksamin mi. Dungal daw. Unay mat ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto a paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na Di nakanumot na mo, manang. Basta kung na nakano, mabit lang. Nagbayag ka numot. Kasauktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no pudno tinadamag ko. Masamampay di nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Impag tanasapa si mangpot ni Lili manipod pagadalan. Just kita jay akapsat mo. Ampang bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagang pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastakan kwa na. Pudno siguro. Tanok ka ano ba mo tabi magat. Gumaranggan diyang hindi nakakulorete. Kanakalson init nakakit-kiting. Ay, kat anawaem no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, di paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbaga Ewan man. Bagbagaman di agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Ang mga no sa pulanda. Saan ka di ako na nga dabalasan mo? Isun ati mangkita ka iti kakabsat na. Sa bagay adamot kit din ni Rita. Kan may sa, adamot ni Melissa akapsat ko. Isun ati mangkita ka dagiti anak ko. Ba't lagaya? Mapanta ni di ilimi. At dabalay mi ijay. Awan ngamin na iti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo. Iti Rosales, Pangasinan. Iti Barangay Carmen ti ayan ti balay mi. Si Mang Batakon, gamawampay ni nanang yo. Kunak na imo na. Tawan iti pwesto data. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apagsinsin narakan da iti lalaki na. Saan tayo pa'y mat nga mo? Nupod no ti indanon da kada kayo ta.
Kasanundag iti addim. No panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat atang? Kaasimat dagiti babasit pa'y nga adik. Inton bigat. Saan kun apalubusan ang mapanagla ko? Kasano no ipapilit na tang? No ipapilit na. Di rakad ko. Apay ngamin ngayon palubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok ay ang agaramid iti kalukwan day di agarang ganjang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yutang. Pagrabangan nyo dayta. Saan kat aninanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding ayaw ununwang ni nanang tapno irakadyo. Singmangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y ngarod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Joe. Naglugan da itibas. Papanan nga ta tibas ang nagluganan da. Carmen kano mo tinakasurat iti sango tibas ang nagluganan da. Nukas na. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan mi ije Carmen. Pang-asim man takadwanak. Mapantay ijay Carmen no ada kabagyan nyo ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't nga ayawid mo ni nanang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay ita alawas anapuluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tamadlaw ni Miguel nga adda nagbaliwan ti asawa na. Nagatap da ito'y. Ijay matili, inyawis ni Jo ti panagtaray da kan ni Monica. Kabayatan na, mas daaw da Jun kan Rita. No apay nga awan ti inada iti pwesto na ijay tsindaan. Iti day tangal daw, saan asimangpot ni Monica iti balay da. Kabigatan na, naibaga ni Diana kan ni Rita, nga da nakakita ang naglugan ti inana iti bus. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ang napuluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't ka din ni tatang mo? Kuma. Kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't na ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga itong mati-pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawid mo. Ngam, kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kaya't mo ka di ang mailawan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Matikawak. Dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo iti inaramid ni nanang mo. Di ka di mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsarda nga kano, taagaw awirat, manang. Anya? Saan aron bang agsardan ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kada ading, manang?
Duhada pa'y mat nga rod. Saan mat amaw-awer ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada na nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatag ti bukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga ti masakbayak. No agsardengakon nga agadal. Imbag ta simbang pat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya ko mga ti pagsaritaan ta. Ti ka di inam, ngawan kwenta na. Ada ka di mat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ne. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam unay ti barokong ko. Gapop iti inaramit ti nayo. Naaramid na nga taday jay, no addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong yo? Tang? Marigat anak. Nga umangas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta? Mapan kayo pa'y lang aginom? Anya ka diti mapaspasamak ka ni tatang, manang. Jak ammo nabartak saman. Tulungan da. Marigat anak. Manang, taglusdoyan ni tatang. Ipon tayo di ospital. Ada ka di kwartam dit ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak, manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang Inka ba nga ti pangiluganan tayo? Manang, inakarudan. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Ija ospital ading ko. Parikot man day tuyen. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko nakikinasarita man, doktor, manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga itan ngay, manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa iti agas ni tatang. Pangalak paitan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalemak nga agkumboy iti tiyendaan, manang. Pati ni Lily nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adin. Nagkasangan tigasat tayo. Dayta, katgaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldado nanti. Kasano pa nagiti babasit a kakabsat ko. Da kayong matan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel niyo. Agsarandang kami ninti panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami kanimanang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi. Ala, in kayo biro ka ni nanang niyo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardang dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat. Kan mga sikaso ka ni tatang. Iso nga rod, akasapulan niyo unay ti kaadda ni nanang niyo ita. Kasapulan nga paiso ti mga sikaso ka ni tatang. Tabaldadon manang. Kumusta ni tatang niyo?
Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang, ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaawawir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang nyo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga di kasta manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang tayo kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang nyo? Sana na masapol manang. Kasapulan may unay ti kadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang nyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrignaan na. Nung ay may stroke manen. Nagrigat ang tikastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirogan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang nyo? Kas di lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapol dayjay babae. Narukit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kada Rita ken June. Nauma kada kami ni Monica nagsapol iti sabali lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patsyam agsubli dayjay garangganjang. Padasam laeng, bareng makaamiris. Diyak amo, noon niya oras ang asumangpet. Mapan kami itigayim ko ijay Rosales. Ing kasukunan ni nanang, manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awawin? Barang mayawid ko ni Nana ang ading ko. Saan ka mapan buwisit itibiyag ko dayjay inayo. Day takat ti madi ka na kayo kaninanang. Tila ang bukod yu ti pampanunutan yu. Rita. Diyo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal gapo kada kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak? Akas anak yo? Napan ka di matlaan ni Manang mo iti Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni tatang? Ngam, nagungat ni manang. Ha? Nagungat ko nam? Ni, itaman pa nga agungat ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat piman di tao. Nagsangit iti sango ni tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni Manang mo. Iso ana iturod nan asinong bata ni tatang yo. Kakaasi ngamin ni manang. Nasingpet ni Manang yo. Ngam uray kasano kasingpet ti may sa tao. No marigatan, agreklamo mo't Naibos ka no ngamin ti may sa nga agas ni tatang. Umutang pa'y kano ni manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Noong nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Adang trabaho ti dua.
Ang damot na nasawa da. Diyan lang buridag ti agad adal pa langit yung universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga ag-anak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Nga kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti taon na. Sana bale. Ta ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso kanakwada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa at Wala. Pagbati ka man pa dito eh. Tahan nakpasyaran ng tiyanak ko. Marang mangtanda ti kwarta pang allowance. Day ti agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sikapay ti umawag. Ang mga numadlaw ni nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Agoray ka ta umawag ka. Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukag ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. kasla dagtuk-tuk-tuk itigit. Alingagak man no adang agpaiso. Apo! Umay kami man! Adang agpaiso. Inakitaan na sino. Saan nga ta ati anak nidyo ako liyala? Rumwarak ta inakitaan. Sino ka diti? Ada kami, Nana. Nana, Rita, anya tar aramidam dito Apay nga may ka. Agawid kayon, ang mga nusumangputan ti asawa. asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka dagiti kakabsat ko. Dakkel kan, si kanti makamo kadagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu nanang. Apay nga ipas din yu kanyak. Ibagam itinalain nga amam, taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso ikibaldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan yu dayta nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga addida. Malagayam. Apay nga iramandak pailaan. Nagsaya atin tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit ganyan. Anya nga ron. No saan akayat ni nanang mo ti agawit. Kagurak ni nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan ko na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ang maikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumtang na itang aldaw? Lagi-lagi pam timbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatom pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kun nga dainak. Ay, husto daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaang ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka diti resulta ti papanimanang iti Rosales, Manong? Tsaka mo ading. Hindi nagdamagak at nagungat mo. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Tsaka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot yolo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din na mayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni nanang ti agawid din? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nakitaray ni Monica iti sabali a lalaki. Mariribukan unay darita kan June. Kanayon mat ngagbartak ni Miguel. Aging gaan na stroke daytoy. Nabaldado nga ron daytoy. Gapu iti pa naka-stroke na. Napanmot binirok ni Rita ti inana. Ngam saan akayat ni Monica ti agawid. Tanaragsak kanon iti ayan na. Nasaktan unay tirik na ni Rita. Inandingay mat ni Diana agayam na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manong, saan ka di mailiw ni nanang kada tayo? Naragsak siguro di ayan na, isa di na tayon malagip. Kayat na din ang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni nanang? Diyak mo ading. Insukat na tayo iti sa bali a lalaki. Kaya't ko ang makita ni nanang? Ngam, apay andi na tayo kailiw? O may kumamit pumasyar di ti balay? Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduman ita ngayon na. Tadi da isukat ti pamilyada iti sa bali a lalaki. Wingarod Manong, bak nang kaditi nang isukatan na kada tayo? Siguro tasaanan nga glaklako di tiyandaan. Iso adinan kayat ni tatang? Tawan makukwarta ni tatang? Kanayon ka analiday gayon. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Igar kararag ko. Ama dairak ko maday ito panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paanong kan ka. Agyaman iti kinasayaat mo. Agyaman iti apo. Tainik kan iti gayam akasgan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige. Tainak serbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko asikatis ang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nakakitaan. Anya ka diti order yo, sir? Kaslad na nakakit-kitaakan ka. Saan ko malagip? Nagadalam ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? Isumot lagayam. Amadlaw ko nga daliday di tamatam. Maisa ka di a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti mata. Well, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, maisa ka ang negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Kaya't dagiti dadakal ko nga imatunat ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakal mo, tada panunot da. Amin matanagan na, katkasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindahan. Si katigayam ni Rita, saan ka di?
What, Mat? Apay ka di, sir. Anya ka diti po unti kinaliday na. Kayat na ti agadal. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasano da nga rodan? No nakita rin inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka din nga kakapsat. Limada. Nirita, kanti adyan na ti agtrabaho para iti panagbiagda. Jemot maikatlong nga ubing. Iso ti pangaw-awi iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinoro ti inana i Jerusales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamo kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni Tatang nga awan puod na iti idana. Anya, kumusta itan ni Tatang? Awanan angas na, Manang. Anya! Yamat kan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik lang. May mayat no agsangit ka. Takdulo mo kay ti barukong mo. Saan ka madanagan dita? At daha ka mang tulong kan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo di balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makamo. Carl, Ala, agpakadakan ni ti bosyo. Tamapantayo ni di balayo. Manang, natay ka din ni Tatang. Saan yun asangitan ni Tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagi ti parikot adumdumtang iti biag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saan? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayag ako nga agsang sangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamoyo ka di kanina nang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni Tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam, anong sama? Ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagidaan? Sikati agi na naharita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy, no saan asyak. Bilibak iti kinatibkar mo, kaskapsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakkel ti panagraam ko kan ka. Manmano, ti kasta kapsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak kanyak. Kaasi dagiti kakapsat ko. Pangasim. Ingkabasit agina na. Tasyak ti makamo ditoy. Imbagpaykan ka. Tamo nak akasya. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti.
Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak diti balay darita. Danda ni siguro itan, tinawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapos ang isupay nga ramidan ni Rita. Nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamat ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, iso ang nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga gragsak day ta agayam ko. Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulog tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan, auntie. Agyaman na. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, auntie. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, auntie? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan kaday ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, auntie. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kwan. Mga tutudon ganyan. Intayon. Bayan nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. San min ang makita iti kaano man? Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni Nana. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No day ta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal la Rita. Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Anya ti order yo, sir? Maingal ti awag da kadagi ti hero. Ket, sikat ti hero, ti pamilyam. Si Kamat. Sana ka may kariahiro. Italang nga umisam ka, ha? Nagpintas ka, no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti talatan. Nalabas matdaitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na iti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Panghasim ta di nakawagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga rod ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di ta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mat Ulitak ti saludsod ko. Anya ka di ta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kasi mo tamang saksakad kadagiti kakapsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso. At dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, nading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Manang, nagsweldo ka ka di? Nagadumat ti kinatang mo. Sa anak pa yan nagsweldo ng ading ko. Intad ni Carl. Diyan nga nang tulong ka na tayo, idilamay. Ay, nagsingpat manday, jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso ngagsing-singpat kami. No umay ditoy, na nakababain.
Rumbang laang. Tapno maay-ayo mat no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaan. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam, nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaram ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat. Saan akitaan ti adal wano kinabaknang? Saan ka di manang? Wan matkit di. Ngam, maragsa ka nak. Tas si dadaan amang tulong kada tayo. Manmano tikas jay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wan ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak. Iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa daytan na manang. Umayak man, nasimpat abituan. No may sa abituan akas iti kunam. May sa kamat abulan iti tangatang. Agmay may sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot kayang nagdaniw, Rita. Sikati nang irugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko laang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayong tangag kuyog. Tapno kanayong tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyog. Abdakan ka. Nung sumbatang tiyayat ko. Pudno ka dit ibagbagam, Carl. Kayat mo ka ditigas kanyak amarigrigat nga awan adal na. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanuwak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan unay ni Rita, iti ipupusay ti Amada. Kasla nagtupak ti langit kan kuana. Uray kasano ti saam amarikrik-nana. Pinatibker na ti riknana. Di na ipalubos nga agsakit. Gapo kadagiti kakabsat na. Maasi unay ni Carl. Amay sa customer iti restaurant pagtrab-trabahuan ni Rita. Tinulungan na nga ron ni Rita. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagdaton ni Carl kan ni Rita. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Pudno ka diti ibagbagam, Carl. Kayat mo tikas kanyak amarigrigat nga awanan adal. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubaknan. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Wano panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto na makirelasyonak ken ka. Sa anak nagkarkari. Ngam bayam ati panawan ti manibaga. Mabalin mo ti agbabawi. No agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan
amang panunot. Adamin kan kaapanawon kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat itatirupang Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaang. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag tirupang ita. Si Kamay, inuulit mo pa iti sa ludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasan na ka din, no kasta ti pa nagkita kan ka? Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap, anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, talawak nitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagag. Dakkal din nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anak ka? Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawag, ano bilang armam ti ka anak ka? Saan mo kumaluklukwan? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di saan mo alukwan ni Rita? Ikarik nana. Maasyak unay kan kuana. Ket, dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat song batanak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanong dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kuana. Napatagdamot kanya. Imbag ta nakaumay ka dito istor, June. Adamang damagag. Apay ka di, auntie. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon numaki asawa ni Manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni Manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamot ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasanungay lagi ti addimi, auntie. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni Manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpahison? Kasaritak man nga rod ni Manang, auntie. Damagak na makiasawan. Saya atam laan ti makisaukan kwa na Barok. Ang mga no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan na mo't ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di ang kayat ti Carl? Lukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan aklaan? Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagitiad dita? Ha? Kasano dang hagpaiso na panawak, Ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patag tiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay di kag tagarimanag. Panawan na kami kadimot. Akasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan, ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpad at tangad na sakit na itikid ni. Diyak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit kat tumawad latay ti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko. Ano ka no madayalisis ta? Isuda ti makamu kanyak. Ngam,
Nagtianak mo mat, ti makamoy ti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko, ti makamo kanya. Dakmat tan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmang ti allowance ta. Kapilitan nga isuda ti pagsanggirak. Kaya't nga ta dagiti anak ko, ti mga sikaso kanya. Inada ka mat. Responsibilidad na dayta, saan ka di? Kasanuak nga tamat itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan asumurot ijay balayda. Mapanak mat nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasanu nga tamat dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damat panagayat ko kan ka? Ngam, Amok nga damat panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya kan iti mang laplapad, iti panang sungbat mo kanya. maawatam ko mati ka sa saad ko. Naipanaw nakto dito ibalay. Kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raamot ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanya. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak ditoy? Takayat ko matakalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga tinted ti Diyos amang tulong kanya. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kaya't kayo akasarita adwa. At de restaurant ko iti sa Bale Akalye. Kat da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kaya't mo asawan. Agpakada kami dito, sir. Numabalin. Ado nga minti customer ijay, taas dag iti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Ay, kayat ko no na nga to ti sweldo. Itamot lang, Rita. Agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap ti isaman na. Manihipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako lam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan nak para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At nabalay ko iti asidig ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidig pa iti pagadalan para kadaliling kan Jun. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta, dagiti kakabsat ko, ijabalay mo. Amok nga isuda ti may sa aragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl. At ada nga ayatan ka, iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min amabalin abaybayan dagiti ubing? Dumtang ti panawen nga agkapsot ta. Isuda mo timang tulong ka data. Nuditan makabaal. Inton adda tayo ijabalay ni Carl ijay ili. Masapol nga agsingsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidig tayo iti pagtrabahwak. Kan asidig kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang. Wen, kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ijay restaurant. Tada mabalin da pagyanan ijay. Kitkita agto ida.
Nagsingpat kayo kan ni Manong Carl, Manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatganti apot. Di Masak Bayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Ponso kan Berto. Pabasulon da Ponso at ti Pulida Berto tinang papatay iti may sang anak da. Kaya ti Pulini Ponso apukawan ti Pulini Berto. Katap no makaliklik da Berto iti riribo. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti may sang aldaw, saan ana igagara ang nagkalugan iti bus, ti anak ni Ponso kan ti anak ni Berto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Di Masak Bayan. Saan ka na tumakdar? Saan ka nga anuan? Agis tandingak lang. Una saan, rumuarak. Narumor ka. Amangan na masalaw na ka ti. Pikapuliam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang nitayan mo. Tagtugawak pat itarpad mo. Di ka pagaramidan iti dakas. Ado ti tao dito eh. Tiyak kaya ti mapalod. Saan ka makaliklik na agpaiso? No pagaramidan na kitidakas. Taato ti tao ang makakita. Isong nagkalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure datakat agkabusor man. Pudno ka diti bagbagan. Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat ang magupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno nga tati bagbagan na ito yung tao. Papayag di ka sumumbat. Kaya't mo kadi ang magupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mat. Adak iti bus. Pangaasim tao may naksabatan ni terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat, ah. Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan ko nga ibagakan ka ti makagapo? Ibagak tuwing to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto ang tilito ko. Uno bunga tiratan. Ano tinalang? Sige nga, Rod. Umaya kon. Agurayak iji terminal. Agyaman nag. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabtan ka, friend.
Dandani siguro itanti anak ta iti syudad. Nulakit di ta nakaluga na dagos. Sigurado, dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo, ijay? Ang damot na bulod ko akabalyo pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, di ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na apama na maksangpet tayo, ijay. Ay, sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabuso, ijay dalan. Anda na kay baga. Akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Ang kasano? Anya apa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agringkan. Adda tayo dito syudad. Nairidot mo ha. Sige, dumsaag tayo. Nakarida pagdayang. Itay pay ah. Nairidot mo. Kalpasan nga da kinasarita mo iti cellphone mo. Ikadalan tabi pinasarita. Nangag ko timbaga. Kabutan na ka de. Isungag pasukon kahit ikaadalan ta. Sige, bumaba ako. Hindi. Inayaran ti mo pa. Saan ka ngagdardaras? Di ka matkamatan? Oh, kulak kami na inayaran. May kaglis kalakit nga ron. Agor ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti kayim ko, si Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Anya tinapasama. Nay, Tultulungak. Tan, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samay. Oh, naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak tisakak. Ay, naklakit din o dinangran na ka ni Max. pag tinulungan ta, sige, ilutak tisaka na. Barang agsublay ti sigod. Sige nga, Rod. Aramidan mo. Bunso, di kay ka din manan mapanagsaon ejay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Kat, indak nga ron baga. Na isagana dan timakan, tapno mangantayon. Agawa am nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida ang masalamaan. Ibusan nyo nga ron No dalakit de makitayo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramidan mi. Ha, ay pakaragsakak No adamarsing iti pulidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang may tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsaad kami. Timot kadwak ti Marsing. Ngamita, masirib kamin. Awan laket ti Marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw dagiti kabusor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasama ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapo lamang limlimo ka mat. Tapno di na kadangaran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isungaro na masapo lamang limlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo.
Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabaetang tayo kadagiti puli ni Ponso. Kapilitan nga agpaldaak. Kan sakti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada a pagurayan iti boss. Iso kahayam nga da nakita aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarop ganto a babae ak. Ket, kumusta nga ite napanan nyo, Ponso? Adda ka di mo't lalalaki anarseng ijay dalan. Awan matilimabas ijay dalan a lalaki. Panay mat babae tilimabas. Te makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutengdan kada tayo. Di da pa yan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat miida. Kat, kasano nga rudan tinatay nga anak ta? Di ta ka din maebalas? Kung natimay sa anak kasaritak, nga da nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka tumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ete sa bali abantay nga rod, tinakasalaw ide, iti anak ka. Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panad dagiti taga sabali abantay. Kas jay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga mong ti akilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan niya ta ako maron iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resultana. Tapno may subli ti naligos. Sige, taiguyod ko. Oh. 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 Mayon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ako unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapaniti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Kasi ka, papanamatan. Itulod kay ko ma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tayo nakmatan. Kung naglakit din o anya ti aramidan ni Max kan ka itay. Dinartaras ko ngamin ti bimaban. Naigalisak. Napandagak ti may sa asakak. Iso siguro ang naligusak. Ngam, nasimpat matgayam ti kabusoryo. Saan niya tang agin-agin laan? Tapno makaasidag kanya. Kat maaramid na ti madi apanggap na. Day tati saan tangam mo. Adalat ta amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysan. Sa bagay, adang agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga aganadag. Anya ti amok ngay. No pampamarang laang. Kumusta ti sasaada nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar, idinagawid kayo da ito holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti rangat. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripok.
Nga may mayat ko man no agkapya kayon. Day tamat ti tartari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Manualawas apad padaanan mi Deji Aberto. Ngamawan mat gaya man ti pamilya na di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Dahil tati saan tayong amo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam Deji Aberto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot mat gayam jay awanan bain. Naibagana ka no, anauman iti rinupak. Te kunamket di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat imbaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang lang ti banog kan panak para kan kuana. Kumusta nga'y tinagaplayam iti trabaho lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yan taawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumporme. Tapno adamot pagsapula. Adakan ka na ita. Adamat pagpuunam. Tinaglakon tayo ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkita kiti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasat ti agur-uray kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas a tao. Inton bigat. Mangrugi akon ngag trabaho. Kumusta ti lugar yung, Max? Nagkapya kayo katin? Imposible ang mapasamak na itamam. Nabayagan nga dagurang-gura dagiti apong kandadakkal mi. Di mo kadi kayat nagpatinggaday taaguran-gura yun? Kayat ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak ko to. Kat agtultuloy da nga agrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin na ganyireya, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat mo asawan? Agayatakin ko na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay-may sa pamilya. Saan to mat siguro nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi. Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamot akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din na kumadangran. Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka, nadagurakin ka. Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutan mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangit da. Saan kumapatida tayo? Kat agrarangat man. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen,
tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan tirangat. Nang limlimon ni Berto akas babae, tapno makapanaw da ijay lugar da, asan amabigbig ti Pulida Ponso. Iti matpagadalan, nagsarita da Max Canrea. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nabayagan nga kit-kita ta. Anda ka di palabuteng mo kanyak? Mapamasol na ka di. Saan ka nakiraman iti anyaman arangat da? Saan ko maapatid tayo kat agrarangat mat? Takaasi ti agbali na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso apimanaw da ijay lugar tayo. Awan dan iti lugar tayo kunam? Day tatipod no. Di dan kayat ti makirangat pa'y. No kayat da tatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak idangal ko yan. Alipaten da kumantigura da kada kayo. Maalukoy mo nga ta ida. Ika kumaak da ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutam, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat na ngagkapya ti pulita yo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak no saan ko nga imbagbaga nang. Diyan kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontraken ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga tanga agpampamarang laeng? Dahil ti atap ko iti damo ina. Masapol nga agreda mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak na, kan ti anak na punso. Anya. Imbag no sana dangaram na niya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat amairaman ti agbalin a pamilya na, itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbagana. Nagsayaat ko man. Anya nga ta ti pamuspusan. Tapno aggibos ti susik itinagbabautan tayo. Natangken ti puso na di Aponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas dao ak nga rod. Napudno nga tamat laeng ti anak ni Ponso ani Max iti ibagbagana. Yam na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta. Hindi na igalis. Saan mo ka de anaamuan? No sa denote nagbakwetan da Berto at akrot? Saan mat nga mo dagitim nagdamagak? Ti pagsidawak. At da kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda. Burbur siya nga rod kanyak. No kasano ang nakalabas da saan mi anakita. Huh.
Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam idilem mabasda. At dalata na kariing no iti rabii. Isu amas daawak no kasanud ang nakalabas. Demo baga, akas dalaangen alim mabas. At nga ta anting-anting deje a tao. Pag ko naamat nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. At damarsing kada kami. Idin tawan kadakwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga tatinay kabil? Saan nga nga dala ang nakalipat? Kita Oh. Ada note anay kabil. Ada nga agpaiso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Nagana sa sweet lady ka no? Ay, imbagban. Sino nga tatinang ikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan. Sigod ang kaapa mo no kabuson mo. Ni ka di Max, tidakda ka matang? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka diti singasing ko nga aramidam? Uwan, ma'am. Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no dirumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakita nga yung misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko na ito, ma'am. Kat agyaman nakitising nga sinyo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy? Ti saan anaing kalintagan anabangunan yung nga ugali ti apo, kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kankwana. Tama nga no pagaramidan nak iti dakas. Iti kaddayo dito syudad. Awan ka diti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kankwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idinay galisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mat ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din tibutang mo kanyak. Amo ti Diyos di ka mabali na saktan. Ladingitak no kinabutan kay ti kalabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta apabor, Max. No mabalin ko ma. May sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Isungarod ano mabalin kat agtindolong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. O muna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan dibutang mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangaran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat itarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupod no day ta atarigagay na. Agdwa-dwa ka kadipay laang? Panagkita kat napudnumot iti ibagbagana. Kasano na saan apod no? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot nga rot iti bagbagang.
Matikawak. Uray siyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarag? No di kat ti utak ko, tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adakan ka ti amin a pangadang. Amok, amasirid ka. Awan da Berto. Isu amapan ni ripugan ti alad abato. Iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Sino nga iti nang sandikan ko na iti kaawan na? Ang mga no nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaari puugan ti alad. Lumasod tayo. Kat agawan tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Tawanan da iti Aberto. Maabak yung lakit di da. Lakit di. Rumaot kami. Apaman nga agsipngat. Saan kami amaturog a babae? Masapol nga agkakaysa kami. Amang daw iti panagbaligi yung iti rangot. Pagsaga na dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yung tibaligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo anak kapanit yada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabosor ijapurok tayo. Anya? Inggaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan. Nakasagana kanumat amin nga agwanwanawan. May timbreda kanagiti daduma. Babaan ti tali ang nakakabit kanagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabosor. Wan bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo jay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramid da, no adda paggan. Sapay kuma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pa lang dagiti kabosor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramid da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa balimat no dapagad, ta maguyod akas lamay palsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan, pagilasinan dayta nga dakabosor. Rhea, apekas lang madanagan ka. Impadamag da ka ni ama, arumaot ka no ti kapulyan ni Max ijapurok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wen gayam, agom dala unay. Ti kayat dakat iso dala ang ti agbyag ija lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max. Jak amo, no amo ni Max daytoy ama paspasamak ija lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inakibagakan kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ija lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam iji purokda. Anya? Agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka no nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rudmanan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di mga bakti puliyo kontra ka dagiti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arumaot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Sana madidigra. Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa.
Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang iawag ka ni ama. Ada na kapan iti adda signal na. Ladingit ak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damaren marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Oh. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay nga minmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito eh. Amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag te kakadwayo, Ponso. Apay ngay abi masit kayo. Wah, kasano ang napasamak dayjay? Umas asidag kami pailaang. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanan dagiti daddo maakakadwa tayo anapan nakirangot. Wah, masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida anaala? Taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan. Naabak tayo manan. Oh, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit puogan ida? Adda nga ta anteng dagija apole. Apay asaan da ang maabak. Day tama ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting-anting da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, ituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas babaan ken ni Rhea. Naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da kan ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy. Iti na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinagutan ni Max ni Rhea iti sabong, kas peace offering na. Iti may sangal daw, adda nang yawag ken ni Berto, arumaot dagiti kabusor, iti masakupan da. Iti simang patdapon so iti purok da, nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga tarit puogan ida? Adda nga ta anteng dagija apole. Apay asaan da ang maabak. Day tama ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting-anting da. Masapul nga rod. Amatagi kwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya aklase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay dayja aklase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din. Tapulos asaan tayo ida ang maabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami.
Ne, punso, ada pa gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyaglaan, tinakaipalokan ti pana. Kasanon ngay, no ada sa bidong tepana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apangontra. Ugasan nyo itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itiring maot? Ano ka no pa itinapasang kanakwada? Nasigudan na iti parawanawan, isungayin sa ganahan na. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagkan kwa na. Madama ka no tiragragsak di lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na ita, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat at tali. Nausaren, nagiti parawanawan. Talilaang, nga mabalaagan ti kakadwa, no ada sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag akabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan kan ni Ponso. Saan ka din nga ada sa bidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daan mo ti makaagas iti dadya sa bidong, ininot ang maapektaran ti salon at ni Ponso. At ka din damag yo, no kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da ka no nagbaligi alimasud iti masakupan mi? Adan sapay ka no sugat ni tatang mo iti takyag. Idi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayan da amaksayan. Imbagam day ta kadakwada. Wan. Dinanugnak pa ni ama. Taimbes ka no asyak ti mangi dauloy kirangat. Siyak ka no pa ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta. Isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan. No adda ka kuma. Amangan no saan an agsanod da amam itirangot. Takrot kamot ngamen. Saan a kinatakrot ti mangliklik iti paggad? Ngam kinamaag tagsabay ti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yo ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yo ka di amaybus kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamat. Saan ko akabutang tirangat no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsabay ti apoy. Sabalin na saritaan day ta. Anya te kayat mo asawan. Di kay ka di maasyan kadag iti naulila. Gapo iti day ta arangat. Manon tinapasag. Gapo iti minamaag arangat. Masapol ang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amuyo mat gayam amay kaniwas ti mar-aramid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo amay boss? Jack pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jack kayat ang maulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Jack kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taag-trabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atap no makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurat ti tao at akrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos.
Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol nga trabaho ak, tapno makaturpusak, ma'am. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kaya tiagsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Pagyamanak, ma'am. Masapol ang makaturpusak. No di da kayat nga agawidak, gapo tadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngadeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenno klan. Diyak kaya ta mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom ka di a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrak akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadan. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman itirangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman itirangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Dapat patag ka ni Ponso ti gubat ngam pinasaya at masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami ang nakastrak iti trabaho na. Part-time job ka, no? Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di naman kaya tiriribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana? Ama isardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok ang marigatan tunlay jay tanasugatan. Isa pilitin ng agsanay ti anak na. Ngam, saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan mo tan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alintag. Mangayab ka itinalain nga albularyo iti purok. Di amuna ti agduduma abulong ang makaagas. Adan pinaayabak amang ngagas at agad di baba. Nalaing ka no day, jay. Dandan ni siguro itan. Sa balin ti ut-ut ang mariknag. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samat dayjay amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo tan na itad ta nga allowance na. Nagbakwit-kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal kabayatan ti panagtrabaho. Wan ma'am, ikarkarigata. Good. Aganos ka. Tano makaturpos ka. Dakkel atulongkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sa bidong na. Diyak mo na niya ti sa bidong ay naramat dagiti kalaban da.
Apay asaan amapan iti ospital? Sa balit ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat dati bulbulong apangagas. Ngam ad-ad da ang maisagmak ti salon at ti amam. Saan da nga na kayat ang maamuan lagi ti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang aginana. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, kasaan nga inmanugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamag ti pangadang na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Sa anak ang nagbindot iti obserbasyon ko. Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduaduak iti kinatao na. Ngam itatamakitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Deje o. Ada iti tugaw na. Akas lang na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabit lang tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugi ti klase? Tada ka no basit meeting damam. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da Elsa. Iso matlagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay iti bag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti darom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay no awan ti rinupak. Ngam, sana na day ti pagsaritaan tayo. Mangantayo kit din. Datayo pa'y laan ti adda dito eh. Agyamanak tanilak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak matkat. Isong arad amangan tayon. Patuluyam ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Intol makaala kiti liv ko, isuntol ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidag, kapno awan mapasamak arangat. Huwag kaasimat ti mairaman. Ay, no apay mat ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kuna tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti bedeng, manipod na sugatan nila kay Punso. Kumusta nga tamat tanday di anak kay Punso? No di da nasarakan ti husto a pangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsok. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saan na apuraw, no dikat nalabasit? Asino nga ta tinangikabil? Masigurado ka ti kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor idi damo. Ngam, asawan to iti udi. Unay day ta asawan. Si kaman. Uy, awan dakos itimbag ka kanya. No anya ti mandar ti puso, masapul asurutan. Ay, Ponso! Ponso! Anya ka di tinapasamak mo! Ay, agrain ka! Ponso! Anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainap mo! Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Ay, ang mga nunagkita da, kat nagrangat da! Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Balektad ti tagtagainap. Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kayata sa wanda jay. Kasta nga ta.
Sinalbag tumat namin DJ Amax. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nakapungtot ni Punso, kaputan abak da arimmaot, kat nasugatan pa'y daytoy. Naragsakan mat ni Berto, dinadamag na asa na nagpaligi, dagiti kabusog da. Idi nakaawid ni Max, insingasing na kadagiti dadakkel na, asar dengan dan tirangat, kat makikapyada kuman. Nagpungtot nga rod ni Ponso, kat pinapanaw na ni Max. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Baliktad ti tagtagainap. Jay nakita matultulungan na. Parparigatan na ti kayat asawon da jay. Kasta nga ta, sinalbag tumat day di anabiyag. Di nakat kaya ti agsanay akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kunana apanag torpos na. Day tangarod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day taan nagpanagam. Kasjay mat ngamin day jay asinal bag. Makapadismaya. Lalaki pa'y matngarod. Jay mat may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa amo, no asino tenang pasag. Hello? Asino da ka di? Naaksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Adanas ka namin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am. Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadakpay kadaina. Sige basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wan, ma'am. Awagak ni Elsa. Tagkita kami di ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Iti mat pedestrian lane tinagnaak. Pagdardarasak tapno sana kamaladaw iti trabaho. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis ng tulong kanyak. Nagkari ang makaamo kano iti panaka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Dahito imak. Simintuan da kano na madamdama. Da fracture na.
Kasano ka makatrabaho iji fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayaran tayo. Amom ka di, no asino dayjay nakadalapos kan ka a motor. Saan? Ngam ko na ti polis anang ato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso di na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada na dangran iti ima na. Semento dahin ton madamdama. Inak gumatang iti reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang semento iti ima na. Indad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no ti nakadalapos kan kuana. Rumbong laeng, adyo nakadalapos ti aggastos kadagiti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no. Si dadaan mat jay nakadalapos. Ala, kuyugan ka mapan gumatang iti agas. Intagarudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni jay butika. At tuyan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan tayo man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day tala fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injection ng tudok da. No siya, kabutan ko ti injection. Agkidamak, tatlo jak makita nga itudok na kanya. Na ospital ka kadimot. Saan pa'y mat? Idi nagpabakuna ak. Ilaylayat da pa'y lang ti injection ti tagkidamakon. Ha? Takrot ka ba't kaya? May mayat ano kita no sagino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya. Na-aksidente ka no ni Max nga anak ni Ponso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sabino ka ding ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kuana. Ijay ka no mo't General Hospital. Mapanak tuman ba ti jay? Inak kita ti kasasag ti kabusor tayo. Adda ka diguram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak, nang runak at tinulungan na ti anak ta, idinaigalis iti bas. Mangrikapakto, taumayak mat. Una, taintamat kitaan ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Belto, Nana Melba. Oh. Apaya kaslan nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas a motor. Aapay a dinalapos na ka. Pedestrian lane matayan ko, Nana. Agdardarasak tamalada wakilin iti trabaho. Lumaminsan agdardaras tayo.
kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigin. Isa mapasamak ti aksidente. Agpasuray tata, kimita iti kanawan, ngam sana ka kimita iti kanigin. Ado ti kasjay barok. Di da kitaan ti agsinumbangir sakbay amo malasiw da. Kasta tinapasama kanyak nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Nimbaglakit di kaimalaan tinadangran. Lugay ti ulong. Adon ti imbay nangagaskan ka. Agam kumutong kamatlat ta. Di da kamat maagasan. Inutil da amin. Awang pagkagunggunada herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti rimaot kami tinaudatal. Dagiti abda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapan na ti imham. Nagsanod akmat. Iti nakita ka napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak. Kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo. Iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat. No sana kas jay ti anak ta. Kayat na ti agyan iday syudad. Ngem ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam baro? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay may dakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kumata da kayo kinireya ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imay pa dagiti dadakkel na iti ospital. Kasta ka di. Tilangarod dadakkel mo ati parikot. Wan narod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iti lugar mi. Talo koyek ida makikapya. Wan kuma. Tapno makarik na matikapulyan nyo iti kapya. Saan lago ba? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iti lugar mi. Kablawan kayo iti panagturpusyo at alo. Kablawan kayo at talong agagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, nana, tata. Agyaman kami, nana, tata. Uray awan timbayan ang kuyog kang kabarok. Saan ka ngagliday? Ta nakaturpos ka lang ta. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan tata. Awan na ka umay, tadi da mo ngagturpusak. Masakit ni ama. Saan mat ang mapanawan ni ina? Ita nakaturpos kang pandatyaramidang barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama.
Kalpasan na. Alukuyot ida makikapya, tata. Sapay kumatag maligi ka, marong. Nagawid ka ba't sika, takrot? Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasama kan Juana. Ubingak pala iti. Nakirangrangit ang daama. Manon tinapukaw akakatwana. Ita, masakitan gapoy tiday tarangat. Eso nga rod, asika ko matimangi tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi ang masayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, siyak mo ti mapasag. Wano kas kanya ama pana, kat ininot ako mapsot. Ha? Dinak man esoro. Kaad ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti maddaan iti pamilya. Ngamjak kayat mapasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatag ko iti pamilyak, ina. Apay. Siya. Di ka ikadi empatag. Panang ipatag ka di ti ibaon ti anak ama kigubat. Sana kas di tinagbanagan ni ama, no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka ma, may sako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat, akas kata kayo, kasta kadi ama. Akin putot ka di ka. Taapay anak karo ti takrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag. Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numadaan iti pamilya. Diyak kayat ngagbyag da iti butang. Iliklik ko ina iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka. Tapno'y bagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo ang natalinaay ama. Nawaya nga awan kabusor, kan awan pagbutbutngan. Maalukoy nga tanimax dagiti pamilya na amakikapya. Diyak mamati ang makikapya na diya tao. Nakiting ti panagpampanunot na diya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Di mo bakit? Mamuan talay tayong to nagsubli di siyudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligin na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso na punso. Nagmayat ko mano kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble dya syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro.
putot ko kadiday jay. Pinanunot mo ka di nga imo na sawang mo. Apay, ada ka di sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal kanaturad kami. Mangibabain iti puli. Makapainsulto mati sa om. Endon kwan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam kuma. Huh? Nagadumat ababalay dito masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka mati jay syudad. Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakarot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak mabawing iday ti kapanonotan da. Saan ka maawanan itinamnama? Jacket di pa nag-review tayo di panunutan ta. Tapno naan anay di pa nagbalintaman nursuro, Max. Imbaglakit din. Tagda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto e maawanan itinamnama. Gapo iti ugali dagiti dadakkel ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoya kasasad mo, Max? Agyaman ako na kan iti pamilya. Nasingpet kayo. Kaya't ko kumama takasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpet. Saan aman nakiriri? Mapanak samet eja syudad. Tenak man kitaan. Nuanya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. Nuada katua na babae. Ha? Amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amo ka na laing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong. Iti asino man akadwa na babae. Matong palponso. Tay tati kayat ko mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Timangi daw ulo iti kakadwa ang makirangat. Anyapay dagiti sumarunlo ang mapasama. Papagayang di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetay ita alawas anak uluan.